Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. U svijetu borilačkih vještina, s povećanjem popularnosti, često se ističu priče o borcima koji su svojim snagama, odlučnošću i predanošću postali istinske legende. Ali između hvaljenih veličina, postoji borac čija je priča tek počela pisati svoje stranice u knjizi povijesti borbi. Ovo je priča o neumornom Tomu Aspinalu. Neobično putovanje ovog borca obilježeno je odlučnošću, izazovima i nevjerojatnim snagama koje su ga vodile kroz lavirinte borilačkog svijeta. Njegova predanost nije samo promijenila tijek njegove karijere, već je pružila nadu i inspiraciju svima onima koji vjeruju u snagu odlučnosti. U ovom video putovanju istražiti ćemo kako je Tom Aspinall, neustrašivi borac, ušao u svijet Ultimate Fighting Championshipa, UFC, i kako su se njegova predanost, hrabrost i vještine pretvorile u inspiraciju za sve nas. Ostanite s nama i doživite putovanje jednog borca koji je izazvao same granice mogućeg. Tom Aspinall započeo je svoju priču u UFC-u 2020. godine, a drži rekord za najkraće prosječno vrijeme borbe u povijesti UFC-a, svega 2 minute i 10 sekundi. Prva borba koju ćemo vam predstaviti je protiv borca Jake Colliera. Jake Collier je američki mješoviti borilački umjetnik koji se natječe u teškoj kategoriji i natjecao se u Ultimate Fighting Championshipu. Borba između Jake Colliera i Tom Aspinalla trajala je svega 45 sekundi. Završila je udarcom koljena te udarcima na podu. Alain Dimitri Baudot je francuski vještak mješovitih borilačkih vještina koji se natječe u teškoj kategoriji. Prethodno se borio na Ultimate Fighting Championshipu. Borba završava u prvoj rundi sa minutu i 35 sekundi. Andrej Arlovski je bjelorusko-američki profesionalni umjetnik mješovitih borilačkih vještina, glumac i bivši UFC prvak u teškoj kategoriji. Trenutno se natječe u teškoj kategoriji za Ultimate Fighting Championship i drži rekord za najviše pobjeda u povijesti UFC-a u teškoj kategoriji. Borba započinje. So far, see Tom using some little feints, his attention straight away. Slijedi niz devastirajućih udaraca Toma Aspinalla. Oh, he connected. That this could be the end. Look at the hand speed. This could be it. Aspinall's trying to put it all together. Arlovski finds his way. A zatim nekoliko udaraca oba boraca. Heavy shots. U drugoj rundi Aspinall iskorištava momenat nepažnje protivnika i borbu završava gušenjem. Submission victory started to end it. It was over. In doing so, time. Andre turns his back, trying to get back to his feet, man. Aleksandar Jevgenijević Volkov je ruski profesionalni umjetnik mješovitih borilačkih vještina. Trenutno se natječe u teškoj kategoriji za Ultimate Fighting Championship. Profesionalni MMA natjecatelj od 2009. godine. Volkov se prethodno natjecao za M1 Global promociju, kao i Bellator MMA. Pogledajmo najzanimljivije trenutke ove borbe, koja završava isto tako u prvoj rundi. He was a little guy growing up and he's carried his Fist to that, and there it is. Being the aggressor early. and Got the underhook on the left side. Oh. Got the underhook on the left side. oh. Great arm lock attempt here from Aspinall. There it is. Moment for Tom Aspinall. It's the biggest win of his career. Borba završava predajom borca. And he is
Marcin Tybura je poljski profesionalni umjetnik mješovitih borilačkih vještina. Trenutno se natječe u teškoj kategoriji za Ultimate Fighting Championship. Dragi gledatelji, ponosno vam predstavljamo izdvojeni snimak s borbe koja će vas zasigurno prenijeti u samu arenu, pružajući vam doživljaj kao da ste bili tamo na licu mjesta, svjedočeći iznimnoj borbi između Toma Aspinalla i Andrei Arlovskog. Prepustite se ovom iskustvu i doživite uzbuđenje koje nosi borba na najvišoj razini. Uživajte u svakom trenutku kao da ste bili s nama u dvorani. Iskoristite priliku da doživite borbu iz prve ruke. Sama borba trajala je svega 1 minutu i 13 sekundi. This is yours, Tom! Sergej Vladimirović Pavlović je ruski profesionalni umjetnik mješovitih borilačkih vještina. Pavlović je jednokratni prvak Rusije u kombat kung fu. Bio je i bivši Fight Nights Global prvak u teškoj kategoriji, a trenutno se natječe u teškoj kategoriji u Ultimate Fighting Championshipu. Borba između Toma Aspinalla i Sergej Pavlovića trajala je svega 1 minutu i 13 sekundi. Ne zaboravite pretplatiti se na kanal jer još atraktivnih boraca je na putu. Hvala vam na gledanju i lijep pozdrav!
Ja sam razvrdio.